Nongeye kubasuhuza mwe mukunda kubana natwe uyu ni wa mwanya makuru abavugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu tuza kugarukaho. Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda yasabye abasirikare b'abarundi kugendera kure politike y'amoko, naho MONUSCO iravugwa mu mugambi wo kwambura M23 umujyi wa Goma. Ihuriro rya UFRC ryitandukanyije na Tshisekedi risanga AFC 23. Les wazalendo wa Kavumu, ils sont bel et bien arrivés. Wazalendo waza 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 waza. Imijyi ya Kavumu, Katana na Rwiro muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yagabweho igitero muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 14 Mata uyu mwaka n'itsinda ry'abarwanyi ba Wazalendo bakorana na FARDC. Byavugwaga ko ibintu bikomeje kuba urujijo muri kariya gace kandi ingabo za M23 zari zitaratabara kandi inyeshyamba za Wazalendo zikagaragara mu mujyi wa Kavumu ukurikije amakuru dukesha ikinyamakuru Kivu Morning Post. Andi makuru agaragara ku rubuga nkoranyambaga rwa X ariko akavuga ko inyeshyamba za M23 zavuye i Bukavu kugira ngo bagerageze kwirukana izi nyeshyamba za Wazalendo. Imirwano ikaba iri kubera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iyi mirwano ije ikurikira indi yaraye ibaye yumvikanye mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yashinjije ingabo za SADC kugaba ibitero igoma izisaba guhita zihava vuba na bwangu. Umutwe wa M23 wasabye ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuhava byako kanya nyuma yo gushinja kugira uruhare mu bitero biri kugabwa ku mujyi wa Goma. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 11 Mata nibwo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu menshi. N'amasasu yaturutse ku mirwano ingabo za M23 zari zihanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yashinjije ingabo za SADC ziri mu butumwa buzwi nka SAMIDRC kuba arizo ziri inyuma zaragize uruhare muri bino bitero byari bigamije kwisubiza umujyi wa Goma. Kanyuka mu itangazo yasohoye yagize ati AFC 23 iramagana yivuye inyuma uruhererekane rw'ibitero bihuriweho byagabwe na SAMIDRC ifatanyije na FARDC, FDLR n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo igoma bibangamira ituze n'umutekano w'abaturage. Kanyuka avuga ko ibi bitero byari biri muri gahunda ya leta ya Kinshasa yo kwisubiza umujyi wa Goma byasubijwe inyuma. M23 yashyize mu majwi SADC mu gihe mu kwezi gushize impande zombi zari zaremeranyije ko uriya mutwe uzafasha ingabo z'uyu muryango ziri muri Kongo gutaha ndetse zikajyana n'intwaro zazo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Zari zaranemeranyije ko kandi SADC igomba gutanga ubufasha bwo gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo zizakifashishe zita. Icyakora ibi bitero beruka kugabwa ku mujyi wa Goma byatumye iriya mishyikirano yose ihagarara. M23 isaba ko ingabo za SADC zitaha byako kanya, aho yagize iti ibi bitero birimo birica ubwumvikane buriho bwari bwarakiranywe na SADC ndetse bikadindiza umushinga wo gusana ikibuga cy'indege cya Goma, biranahatiriza AFC 23 gusaba icyurwa ryako kanya ry'ingabo za SAMIDRC. M23 kandi yasabye ingabo za FARDC ziri mu kigo cya MONUSCO kiri igoma kumanika amaboko mbere yo kuyishyikiriza. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ituze ryongeye kugaruka igoma kuwa gatandatu tariki ya 12 Mata nyuma y'ijoro ryabanje ryumvikanye mu rusaku rwishirwa amasasu ni nyuma y'imirwano yongeye kubura mu ijoro ryo ku itariki ya 11 Mata mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC 23 yemeje ko basubije ku inyuma icyo gitero cyitiriwe FARDC n'abafatanyabikorwa babo wa Wazalendo ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Mata. Itsinda rya Wazalendo CMSC FDP ryigambye igitero cyagabwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande ariko ingabo za Kongo nizigeze zigira icyo zitangaza mu gihe umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano yabereye iguma utazwi.
abatuye umujyi bari mu gihirahiro mu gihe ingabo za Congo FARDC nazo ntacyo zigeze zivuga kuri ibi ngibi. Ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo CMC FDP ryavuze ko mu itangazo ryaryo ko ari ryo riri inyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwa ku birindiro bya AFC M23. Leta ya Congo yasabwe guha intara ubwigenge bwo kwicungira umutekano. Umuyobozi w'ibiro bya Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Kinshasa Olivier Kamitatu yasabwe ko intara zo muri iki gihugu zahabwa ubwigenge bwo kwicungira umutungo. Ibi nibyo yasabye leta ya Congo Kinshasa. Kamitatu yagaragaje ko ibi byari igisubizo ku bibazo byugarije iki gihugu birimo imicungire mibi y'umutungo kamere, kunanirwa kurwanya ubukene n'amakimbirane y'abitwaje intwaro. Muri iki gihe leta ifite ibiro Kinshasa niyo igena uburyo umutungo kamere w'intara zitandukanye ukoreshwa. Byateje amakimbirane y'igihe kirekire bitewe ahanini nuko akenshi usanga abazituyemo batabonamo inyungu ihari. Kamitatu yatanze iki gitekerezo cy'uko leta ya Congo yagabanyamo intara eshanu, Orientale, Equatori, Congo, Kasia na Katanga, buriya yose ikagira guverinoma yihariye ububasha bwo gucunga umutungo kamere no gushyiraho politike y'ubukungu, imibereho y'abaturage n'umuco. Yagaragaje ko Katanga ari igice gifite amabuye y'agaciro menshi, Orientale ikaba igicumbi cy'ubucuruzi, naho Congo ifite ibyambu, Equator ikaba igicumbi cy'ubuhinzi, naho Kasai ikagira diyama n'ibikorwa by'ubuhinzi byinshi bigiye bitandukanye. Kamitatu yifuza ko buri ntara yajya ibona inyungu ya 60% mu musaruro ikura mu bikorwa by'ubukungu, ndi igasigaranwa mu gihugu hose hagamije iterambere rusange. Uyu munyepolitike yagaragaje ko uburyo bw'imiyoborere bakwegereza abaturage ubuyobozi, ubusumbane bukagabanyuka kandi imicungire y'igihugu ishingiye ku muco nayo ikagenda neza. Abona ko ubu buryo bw'imiyoborere butaba bugamije gusubiza inyuma ubumwe bw'abanyekongo, ahubwo ko intego yaba ari ukubungabunga hashingiwe ku mutungo bafite, bakaba banafasha mu kugabanya amakimbirane yaho ya hato na hato. Naho muri Kivu y'Amajyepfo muri Kavumu, societe civile ivuga ko hapfuye abantu 7 mu mirwano hagati ya M23 na Wazalendo. Umubare w'agateganyo w'abapfiriye mu mirwano yo ku kibuga cy'indege cya Kavumu ukurikije amakuru atangwa na societe civile yaho, 7 bamaze kwitaba Imana, barimo 5 b'abaturage ndetse n'abandi 13 barakomereka bavurirwa mu bitaro by'ubwo nderabuzima byaho. Ni mu gihe andi makuru avuga ko haba hishwe aba Wazalendo basaga 300. Umujyi wa Kavumu n'ikibuga cy'indege kuri ubu ngubu biragenzurwa n'inyeshyamba za M23 nyuma y'uko inyeshyamba za Wazalendo kuri iki cyumweru zagerageje kuba zagaba ibitero kuri uyu mujyi no ku kibuga cy'indege. Kuri ubu ngubu muri ako gace hagaragara ituze kandi hongerewemo abasirikare benshi ba M23 n'ibikoresho bigiye bitandukanye nka za burende, nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Nyuma yo gukubirwa inshuro, biravugwa ko inyeshyamba za Wazalendo zahunze zerekeza muri pariki y'igihugu ya Kahuzi Byega kandi zisezeranya ko zizagaruka zikomeye kandi ziyemeje. Ihuriro rya UFRC ryitandukanyije na Tshisekedi risanga AFC 23. Ihuriro The Union of Force for the Reconstruction of Congo UFRC kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Mata ryatangaje ko ryitandukanyije n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru itangaza ko iri huriro ryunze ubumwe na AFC 23 nyuma yo gusanga ko Repubulika na Demokarasi ya Congo by'umwihariko Kivu y'Epfo iyobowe nabi. Mu itangazo ryashyizweho umukono na perezida w'iri huriro Joel Namunene Magunguzi, ryashinjije ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bwiganjemo irondabwoko, ikene wabo, ubuyobozi bubi n'umutekano muke. Uyu mutwe ufite abarwanyi bitwa Mayimayi ngo bunze ubumwe na M23 kugira ngo bafatikanye kubohora abaturage babakize ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi. Iri huriro ryisunze kuri M23 mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hongeye kuvugwa imirwano yahuje ihuriro rya FARDC M23 nyuma y'uko hari hashize iminsi mikeya hari igisa n'agahenge.
Tukiri muri Kongo, MONUSCO iravugwa mu mugambi wo kwambura M23 umujyi wa Goma. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO ziravugwa mu mugambi wo kwambura ihuriro AFC 23 umujyi wa Goma. AFC 23 yafashe Goma tariki ya 27 Mutarama uyu mwaka, mbere yaho ingabo za MONUSCO zafashaga iza leta kurinda hamwe n'uwasake binyuze muri Operation Springbok. Ingabo ziri mu mutwe udasanzwe wa MONUSCO FIB nizo zarwanyaga AFC 23 n'abasirikare ba Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi bagabye ibitero kuri M23 muri 2013 kugeza isenyutse. Umuyobozi wa MONUSCO Binitao Keita muri Werurwe 2025 yasobanuriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko ingabo ziri muri ubu butumwa zahagaritse kurwanya AFC 23 nyuma yaho ikibuga cy'indege cya Goma gifunzwe. MONUSCO ubu icumikiye mu bigo byayo abasirikare ba Kongo benshi, abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo n'abandi. Ku rundi ruhande, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC nazo ziri mu nkengero za Goma. Nyuma yaho SAMIDRC hamwe n'ingabo za Kongo, Wazalendo na FDLR bagerageje gukora AFC 23 Goma mu ijoro rya tariki ya 11 ishyira 12 Mata, habonetse andi makuru y'uko MONUSCO nayo iri muri uyu mugambi. Aya makuru avuga ko mu bigo bya MONUSCO cyane cyane cyegereye ikibuga cy'indege hari gutegurirwa umugambi wo kugaba ibitero vuba mu mujyi wa Goma hagamijwe gukuramo abarwanyi ba AFC 23. Gusa kuwa 13 Mata MONUSCO yahakanya aya makuru, isobanura ko nta bitero biri gutegurirwa mu bigo byayo kandi ko nishobora kwemerera ko bitategurirwa. MONUSCO yasobanuye ko igikomeje inshingano yo kurinda abasivile, kugarura amahoro n'umutekano mu bice biberamo intambara no gushyigikira ingabo za Kongo nk'uko yabisabwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Mu gihugu cya Uganda, perezida w'iki gihugu Kaguta Yoweri Museveni yasabye abasirikare ba Barundi kugendera kure politike y'amoko. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yasabye abasirikare ba Barundi kugendera kure politike y'ivanguramoko, ahubwo bagashyira imbere ubumwe n'iterambere mu bukungu. Nimanura Perezida Museveni yageneye abasirikare ba Barundi bari kugira uruzinduko muri Uganda. Iri tsinda ry'abasirikare bakuru ba Barundi 26 riyobowe na Colonel Jonas Sabashumike riri muri Uganda mu rugendo rugamije kugira ku mateka n'iterambere Uganda yagezeho ku buyobozi bw'ishyaka NRM. Museveni yabwiye aba basirikare ko iyo witegereje usanga indindira rya Afurika riterwa n'amakosa ya politike ishingiye ku moko, idini n'ibindi. Ati politike ni nk'umuti, igihe usuzumye nabi uzatanga umuti utari uwo wica abantu bitume umurwayi adakira. Abayobozi ba Afurika benshi nyuma y'ubwigenge basuzumye nabi ibibazo bya Afurika, bashyize imbere amoko, ugasanga barabaza ngo uri uwo mu buhe bwoko, uri uwo muri he dini, aho kubaza ngo kubera iki ukennye, kuki udatera imbere. Perezida Museveni yabwiye abasirikare ko iyo umuntu ashyize imbere amoko adashobora gutera. Yabasabye gushyira mu bikorwa impanuro yabahaye mu gihe azaba basubiye mu gihugu cyabo, hagamijwe guteza imbere igisirikare cy'u Burundi n'igihugu muri rusange.